Arestado naman ding metong riding in tandem ang pang metong lalaki kang bening illegal na droga king syudad ning Angeles ang pang baleng Bacolor ngening Domingo. King Balen Bacolor metong 53 anyos sa lalaki, ing sinitada ring kapulisan, uli na ning paman ni Garillo, king harap na mismo ning stasyon ning pulis, king barangay Kalibutbut, inyan Domingo, November 25, apakasukol ngeni. Iti katugi ng may aresto, kay batkera kapan metong pakete ning marijuana, ang pong pagsuspetsang shabu. Agpangkang Police Chief Inspector John Carl Gopez, hepe ning Bacolor Police Station. Sibuka na pang kumontra ning suspect ay ni Stornic daw Ipacho, residente ning barangay Talabastagan, syudad San Fernando. Anyang si Tandaneti, sa kalalintoreng illegal na droga, at anyang kapkapandan ng suspect, sangkan bang arestuan deiti. Mamarap yang yening pamaglabag king possession of illegal drugs ing suspect. Arestado naman, ring riding in tandem areti kay batdang sibukan tumakas king anti-criminality checkpoint asa sa gawa ring 4th Platoon City Mobile Force Company. Apani muna ng Police Senior Inspector J.R. Olyaon, king dana na ning Don Gueco Avenue, Barangay Pulong Maragol, Angeles City, anyang Domingong bengi ning November 25. Agpang king investigasyon, meto kaling makabuko labagi king balakang ning metong karing suspect at anyang siyasatan niya iti, lintoing metong nga 38 caliber baril at 4 pang paketi ning pagsuspetsang shabu. Kinilala la Christian Almogen E. Carpio, edad 25, at Alvin Malyari E. Manyakop, edad 24, aparehong construction worker sa taga-barangay Brookside, Bamban, Tarlac, at tatalan mo rin palang 3 sachets ning shabu. May kumpiska mo rin ng gamit ng motorsiklo ring suspect. Mamarap lang yan ng kasong pamaglabag king possession of illegal drugs at illegal possession of firearms and ammunition sa rengadwa. Ako po'y Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.